شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. shehe twihuse ndashaka kukubaza ni uwuhe mwenda mwiza wo kujyana gusala irayidi ku bagabo no ku bagore? barakallahu fik. Kibazo cyiza mashallah kandi kizigiye igihe. Ya akhi, Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an aratubwira ati ayyuhalladhina amanu khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Muri aya yo muri Qur'an aho Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ahamagara abagaragu bakababwira ati khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, ngo mufate imitako yanyu, imyambaro yanyu masha Allah myiza igihe mugiye gusenga Allah subhanahu wa ta'ala, cyangwa se igihe mugiye kugaragira Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Ariko hari abantu bashobora gufata iyi aya, mufate imitako yanyu mwitake mu gihe mugiye gusenga Allah subhanahu wa ta'ala, mugiye kugaragira Allah subhanahu wa ta'ala, ugasanga abantu bongeyeho n'ibyabo, cyane cyane by'umwihariko nk'abakobwa bamwe mu basore ugasanga hari imyenda bambaye bafashe babanye, ugasanga hari baje kabisa bashyizeho inzara, bashyirishaho inzara za artificiel, izi nzara kabisa cyangwa bagashyiraho amaverne, cyangwa ugasanga kabisa hari uburyo yimakiye kabisa birenze, makiyaje irenze ukuntu, ingohe baziconze. Hari no basanga bashyizeho izindi ngohe z'inkorano n'ibiki byose bagamije kuryoshya amafoto n'ibiki byose. Ibi byose ntabwo byemewe Abayisilamu. Abo bakobwa ntibatinya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, bambare imyenda Allah subhanahu wa ta'ala yababwiye kwambara. Aho Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ahamagara abagore b'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nisa'il mu'minin, ahamagara n'abagore b'abemera Allah subhanahu wa ta'ala ko bagomba kwambara imyenda ibahesha agaciro, ibarekuye itababanye. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akavuga ati dhalika adna an yu'rafna, ibyo nibyo bizatuma mumenyekana nk'abakobwa b'Abayisilamu. Ariko maskini hari igihe abakobwa batwambarira imyenda ugasanga ntabwo bagaragaye nk'abakobwa b'Abayisilamu, ugasanga bagaragaye nk'abakobwa bahandi bizindi mila bindi mico. Batinya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala by'umwihariko ku munsi w'Eid, imyenda batakwambara bagiye ku muntu w'umunyacyubahiro wiyubashye, ni gute bayitwara kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? Imyenda we ubwe yibonamo ko ari imyenda iteye isoni, gute bayitwara bagiye kugaragira Allah subhanahu wa ta'ala? Nibatinye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ku munsi w'Eid bambara imyenda yubahisha idini, yubahisha uw'islamu bwabo, yubahisha Allah subhanahu wa ta'ala. Imyenda ibarekuye masha Allah, jilbab zirahari masha Allah, majilbab arahari masha Allah, hari n'amakanzu meza masha Allah, sigira sira mutuntu tw'utugozi tw'udusentire tugaragaza ibyo bateye, ugasanga ntabwo biri kugaragaza isura. Ibi byose rero ukunyuranya n'idini ya Allah subhanahu wa ta'ala ndetse n'umuco bakagombye kuranga umukobwa wa Kisilamu. Ndetse n'abasore hari usanga bakabije mu makanzu, hari amakanzu yadutse usanga ari kuri size y'umuntu kabisa, ugasanga bayimushoneyeho kabisa sawa sawa, ugasanga nayo iri kumugaragaza imiterere y'umusore, ugasanga iyo kanzira mubanye, ugasanga nawe ntabwo imuhesha agaciro. Dusabe Allah subhanahu wa ta'ala ko yatworohereza insha Allah, cyane cyane ku rubyiruko, haba ku bakobwa kwambara imyenda ibakwiriye masha Allah, itabafashe, ibahesha icyubahiro nk'abakobwa. Dhalika adna an yu'rafna, ko Allah subhanahu wa ta'ala tubwira. Ndetse n'abasore masha Allah bakagerageza kwambara amakanzu masha Allah ndetse n'indi myenda ariko ibahesha icyubahiro, babona ko bagiye gusenga imbere ya Allah, bagiye guhagarara imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.